mi smo doneli zaključak o pružanju pomoći od strane okružnog štaba koji ćemo uputiti radi pribavljanja dovoljan broj cisterna za tehničku vodu. Na tom istom zaključku će biti i nalog javnom preduzeću Komunalac, gde će oni u toku dana prikupiti sve ponude iz okruga koji ima cisternu za tehničku vodu, kako bi mogli da obezbedimo što više autocisterni za distribuciju vode. Cisterne bi trebalo da krenu sa radom u subotu. Vidjet ćemo u toku dana koliki broj će biti njih. Mi ćemo angažovati i subjekte od posebnog značaja, gde imamo već 2 cisterni koje su za upotrebu, odnosno za angažovanje, tako da će i one biti obuhvaćene. Kažem, angažovanje cisterni će biti u subotu, a raspored gde će se one nalaziti ćete saznati putem medija, preko vaše televizije. Što se tiče drugog zaključka i kupovine bidona, svi sugrađani koji su zainteresovani i imaju potrebe za kupovinu bidona, obratit će se Poljoprivrednoj službi opštinske uprave Dimitrovgrad sa zahtevom. Tamo će imati izjavu koju moraju da potpišu da će te bidone upotrebljavati isključivo za zalivanje bašte, odnosno koristiti ih namenski, i ono što jeste bitno, da moraju da imaju fiskalni isečak za kupovinu tih bidona. A opštinska uprava Dimitrovgrad će subvencionisati u određenom iznosu te bidone. Cisterne za tehničku vodu će ići u naseljena mesta gde postoje tehnički uslovi za prolaz kamiona, biće dovoljna dužina creva da dođu do svakog dvorišta, do svakog bidona, tako da molim sugrađane da pripreme svoju ambalažu koju koriste za tehničku vodu i za zalivanje bašte i plastenika, kako bi mogli adekvatno i brzo da se snadbe tom vodom.